Han. Para tahu awitem. Pakita man. Kanin. Yung isa ulam. Dapat ka nakipalanit. Nih, bata bay amon. Nya mata purin na po yan. Oh, nagadun sa tin, nagaburang niya karne dito baba na. Tilagdagan sa Nya ka tay. Nagadun madalan. Saran po, nagyawid pa. Han, pertakam Apay maning nga partakak maning. Siyempre mong patay Jenny Kasaran. Kasaran? Sino kasaran? Jenny, pinsan ko nga ni Frank. Kini ko Anak mga ipaprank pa. Pinsan ko ni Frank. Frank? Oo. Ipaprank pagsahit mo. Nyamutin. Kita At kasar. Nagan na Frank. Aya? Won, tana. Ay, ewan nga, magsublitan ka. Kakabsat nakadanong kami dito kasaran kit madamadan nga agparparte iti karni baboy. Dagito gayam dagiti nasingput nga partidos iti nalalakyan. Habang magmagnanak dito kakabsat kit mapanak agpaspasalid ang mga agluto ngam taawag na dayto yung gat wat. Iso nga sakbay nak nga mangkita ka dagiti karni kakabsat kit ning ginyo pa lang dayto kantak. Napitak, uray pasalog, wenno pasanghat, nagragsak na kamay mayan. Urnusem tapilam gayam, tano na urnus di tayo ang bisin. Wait lang kakabsat, iyam amok lang gayam dahito agkasar ni Bayaw Frank Tupinyo Kenny Judy Ann Santos. Maysa umawat di makan, nagmayat makiwatwat. Isagana munday takwartam gayam, damdamain ka ag-sponsor, tati agmula iti ayat, agapit sana mabayat. Daytoy duang agkalaysa, danggayat ragragsaget ni Suda, intayo agdipa-dipa, umay kantag tayaw ta. Intayo makiwat-wat, uray dalan ket napitak, uray pasalog wenno pasanghat, nagragsak na kamay mayan. Nya ka tay? Nagaduma dalan? Saran po, nagyawid pa. Siyempre, magtalang nga libre tayo ito eh. Ayaw niya. Talo bigat ako kanina. Tayo nakakakap tayo. Dito kakabsat niya, di ko inalan ni Rosing Jibudaan. Han? Ayos ka lang nga nagpicture? Huwa na. Pogi editan to teman-teman ya? Siyempre. Oh. Beo. Nangakan? Welcome. Han? Nagadumatin na lang mga sidan. Kita manay, tapi pakwan na. Kurang ko dayta. Oh. Kurang ko dayta. Pero di manining inalala na po karne. Siyempre. Nangkantay? Nangkante? Nangkapin na nantay? Mantay na? Mangantay yung takwa. Nahiraman na natin eh. Untaray ni Rosing. Untaray ni Rosing. Mamangan kami kakabsat. Kakabsat, dito nga makan king kararag kutatayin jay kwan, jay budaan eh. So nga makan kami kinarusingin tan eh. Alas
Naura siya na, launa. Launang kay kuha. Nag-video kami ngamin kin nagpicture kami kaya dagi nagkasar nga ni Bayaw Franklin ni ipag nga kuha. Nga Judy Ann Santos, so baka maamuyo ka sa Judy Ann Santos aja nagkasar. Artista.